امریکا که از یک کشور ابرقدرت دنیاست، با وجود این که با کشورهای دنیا روابط مستقیم دیپلماتی از طریق سفارت خانه‌های خود را دارد، همچنین با بعضی از کشورها مکالمه‌های دیپلماتی را در فرمت‌های نو براه مانده است. از جمله ما در 2 سال اخیر شاهد این هستیم که یک نوع مکالمه امریکا با کشورهای آسیای مرکزی با نام C5 به علاوه 1، یعنی مکالمه مستقیم وزیر کارهای خارجی امریکا با وزیران خارجی کشورهای آسیای مرکزی صورت میگیرد و در چند روز پیش ما شاهد همچنین یک مکالمه در امریکا بودیم. آزادگان به دنبال هدفهای مکالمه خواستار یک مصاحبه اختصاصی با سفیر امریکا در تاجیکستان شد که اینک به منظور شما میشه. ما در قدم اول از خانم سفیر اظهار تشکر میکنیم که رضایت دادن برای این صحبت و همچنین از همکارانشان که در فرصت بسیار کوتاه مسائل آمادگی برای این صحبت برای ما فراهم کردند. خانم سفیر، ما میخواستیم که صحبت از یک سوال معمولی ژورنالیستی آغاز کنیم که امریکا با وجود اینکه در تمام کشورهای آسیای مرکزی سفارت دارد و مناسبت‌های دیپلماتیش را از راه سفارت‌ها دوام می‌دهد، چی ضرورت بود که باز این فرمت نوی مکالمه به وجود بیاید؟ آیا مناسبت‌ها از راه سفارت‌ها کافی نبود؟ Thank you and it's a pleasure to be with you here today. برای سوال خوبتون هم با شما تشکر میگویم. طوری شما میدونید یک هفته قبل از این وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در یک فرمت نو دیدار نوبتی خود را دایر نمودند. در مورد این تشبث گفتنیم که 1 سال قبل کاتب دولتی آمریکا با وزیران خارجی کشورهای آسیای مرکزی در شهر نیویورک در دایره جلسه مجمع گنرالی سازمان ملل متحد دیدار کرده بود. آن اولین دیدار در فرمت نو بود و بعد از آن قرار شد که واخوری نوبتی را در شهر سمرقند برگزار کنند. دیدار سمرقند در دایره سفر کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جناب کری با کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفت. در دایره این دیدار جناب کری با همتایان آسیای مرکزی خود یکچند امکانیت‌های همکاری منطقوی را معین نمودند. از جمله دیدار مذکور موضوعهای موجود در منطقه را برای بررسی و حل و فصل معین نموده، تلاش شد مانع‌هایی را که برای همکاری منطقوی وجود داشتند از بین ببرند. در همین قالب هفته گذشته وزیران خارجی کشورهای آسیای مرکزی با کری لایحه‌های مشخص را پیشنهاد نمودند و حکومت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که برای عملی نمودن لایحه و نظارت پیشنهادی مشخص 15 میلیون دلار آمریکا جدا نمایند. تشکر. ولی همین مکالمه در فضای با وجود آمده است که گفته می شود که از جانب کارشناسان سطح بین المللی گفته می شود که بعد از شرق نزدیک منطقه آسیای مرکزی منطقه است که در من بعد مورد برخورد ابرقدرت‌ها قرار می گیرد و همین گونه تلاش امریکا را برای ایجاد همین گونه یک شکل مکالمه به معنای خب با وجود آوردن فضا برای حضور من بعد می دانند. آیا خانم سفیر به این فکر راضی هستند؟ I think that we actually have been present since the 25 years of your independence. من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا در کشور شما طی 25 سال اخیر از آغاز به دست آوردن استقلال دولتی همکاری و فعالیت خود را راه اندازی کرده است و پیش میبرد. ما یکچند برنامه و لایحه ها را در بخش های یارمندی اقتصادی، بهتر نمودن وضع امنیت و ثبات و اینچنین رشد اینستیتوت های دموکراسی عملی نموده ایستاده‌ایم. در سطح منطقه هم ما مدت معینی است که حضور داریم. مقصد ما از فعالیت در سطح منطقوی از باز نمودن سرحدها، بهتر نمودن شرایط تجارت و سودا و از جانب دیگر به هم آوردن منطقه های آسیای مرکزی و آسیای جنوبی می باشد که این البته اهمیت استراتژیکی خوب دارد. فکر میکنم این کاری نوی نیست، بلکه دوام آن فعالیتی است که ما در چند سال پیش آغاز کرده بودیم. ما البته
اقدامات را که امریکا یا کمک‌هایی را که امریکا و منطقه و از جمله به تاجیکستان به کشور ما کرده است میدانیم. ما همه وقت شاهدی این مناسبت خوب بودیم، اما ما میدانیم که امریکا در سیاست خارجی خود یک از اولویت‌هایی که اعلام کرده است این پشتیبانی از ارزش‌های دموکراتی است و همچنین خود را یکی از حامیان ارزش‌های دموکراتی و دموکرات در دنیا می حسابد و میگد که با تمام کشورها با تکیه به همین اصل خب همکاری میکند. ولی ما در کشورهای آسیای مرکزی ما شاهدی آن هستیم که آن ارزش‌هایی را که امریکا دنبال میکند نه همیشه از جانب حکومت‌های آسیای مرکزی خب چه بگیم در سطح لازم یا در سطح مطابق با ارزش‌های بشری و قانون‌های بین‌المللی وجود دارند. ولی امریکا با وجود اینکه اون اولویت‌هایی که اعلام کرده است در منطقه با اونها برخورد دوگانه وجود دارد، خب همکاریاش را ادامه داده است. آیا با نظر داشتی این بعد از این شکل مکالمه ما شاهد تغییرات در مناسبت امریکا با کشورهای آسیای مرکزی میشویم یا نه؟ I think I would like to just say a couple of things about a very important question that you have asked. ман фикр мекунам дар ин ҷода ба ин саволи муҳиме ки шумо ироа намудед бояд ду нуқтаро зикр кунам. мақсади асосии мо пеш аз ҳама таъмин намудани субот дар минтақаи осиё марказӣ мебошад. агар дар мавриди тоҷикистон ба таври вижа суханронем бояд якчанд нуқтаҳоро дар назар бигирем. пеш аз ҳама мо мехоҳем ки тоҷикистон битавонад худ ягонагии ҳудудии худро таъмин кунад ва истиқлоли худро пурра таъмин намояд. аз ҷониби дигар мақсади мо таъмини рушди иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон ва тавре шумо ишораи дуруст кардед рушди институтҳои демократӣ дар кишвар мебошад. ман фикр мекунам ки бояд як чизро таъкид бикунам. ҳафтаи гузашта дар вашингтон ҷаноби котиби давлатии мо бо ҳамтоёни осиёи марказии худ дар изҳороти муштарак ҷонибдории худро аз рушди ҳуқуқи инсон баён намуд. ташаккур. хоб як масъалаи дигар аст дар пешоруи ҳамин муколамае ки бояд мегузашт чанде пештар аз ин вазорати хориҷаи амрико аз ҳукумат талаб кард ки барои дастгирии расонаҳо дар кишварҳои осиёи марказӣ хоб маблағи бештар ҷудо кунад ва ҳамчунин дар ин дархост гуфта мешуд ки ин маблағ барои муқобила бо мошини тарғиботии русия зарур аст. оя мо наметавонем инро ба он маъно бифаҳмем ки амрико фазои иттилоотии кишварҳои осиёи марказиро барои хоб ҳадафҳои геополитикӣ ва муборизаҳои сиёсии худ бо русия истифода мекунад? We believe that we are very positive. мо дар бораи ҳамкории худ нисбат ба тоҷикистон ва умуман минтақаи осиёи марказӣ нигоҳи мусбат дорем. барои пешбурди ҳамкориҳои иёлоти муттаҳидаи амрико бо кишварҳои осиёи марказӣ ва тоҷикистон зарфиятҳои бузурге вуҷуд дорад. аз ҷониби дигар ман бояд зикр кунам ки ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар атрофи худ ҳамсояҳои худро дорад ки бо онҳо муносибати дарозмуддати таърихӣ дорад. ман ҳоло бо омӯзиши забони тоҷикӣ машғулам. чанде пеш як мақолаи хуби тоҷикиро шунидам. агар муносибати шумо бо ҳамсояатон хуб бошад метавонед пешрафт кунед. барои ҳамин фикр мекунам ки тоҷикистон бояд аз муносибатҳои таърихияш бо ҳамсоякишварҳои худ хуб истифода кунад. вале дар мавриди муносибати амрико бо кишварҳои осиёи марказӣ мо ҳамеша шоҳид мешавем ки амрико аз ҳузур ё нуфузи зиёди русия дар минтақа бештар нигарон аст. ҳоло он ки имрӯз ҳузури чин як абарқудрати дигари минтақа дар ин кишварҳо бисёр муассир аст ва чин ба таври мустақим дар кишварҳои осиёи марказӣ сармоягузориҳои бисёре мекунад. вале амрико аз ҳузури чин чандон нигарон нест. хоб инро чигуна мешавад ки масалан мо бифаҳмем? We believe that more connectivity
ман бар он ақида ҳастам ки бисёртар таъмин намудани алоқамандӣ байни кишварҳо, кушодани роҳу равишҳо миёни кишварҳо барои беҳбуди содирот, воридот ва муносибати байни мардум ва инчунин рушди савдо барои ҳама ба фоидаи кор хоҳад буд. имрӯз тавре шумо ишора кардед, ҳамсоя кишварҳои шумо барои беҳтар намудани чунин инфрасохтор, барои таъмин намудани амният ва рушди иқтисодии кишварҳои шумо агар маблағгузорӣ мекунанд, фикр мекунам ба фоидаи кор аст. аз ҷониби дигар, тавре ман зикр намудам, мо имрӯз барои боз намудани сарҳадҳо ва ба гуфтаи коршиносон барои беҳтар намудани инфрасохтори сабук талош дорем. яъне ин маънои онро дорад ки барои беҳтар намудани муносибатҳо талошҳои худро мекунем. аз ҷониби дигар, боз инфрасохтори физикӣ вуҷуд дорад ки роҳҳои оҳан ва автомобилгардро дар бар мегирад. ва агар кишварҳои бузурги минтақа барои беҳтар намудани ин қисмати кор сармоягузорӣ кунанд, аз назари мо ба нафи ҳар як кишвари минтақа аст. вале хонами сафир, баъзе аз коршиносон ва аз ҷумла баъзе аз мунаққидони амрико мегӯянд ки амрико дар баробари он ҳадафҳое ки дунбол мекунад дар дунё, яъне арзишҳои демократӣ, вале дар баробари он бо кишварҳо, аз ҷумла бо кишварҳои осиёи марказӣ, дар баробари ҳадафҳои геополитикияш як миқдор муносибати дигаргуна дорад. аз ҷумла ин коршиносон ва ин мунтақидон ва аз ҷумла мо ҳам ба ҳамин фикр ҳастем ки дар баробари ҳодисаҳое ки ба таври бисёр дағалона ҳуқуқи инсон вайрон мешавад ё ки рақобатҳои сиёсӣ хуб ба таври солим дар минтақа дида намешавад. ба таври мисол хуб яъне ҳодисаҳое ки чанд сол пеш дар андиҷони ӯзбекистон шуда буд ва ҳамчунин ба тағйири қонуни асосии конститутсияи кишварҳои осиёи марказӣ ба хотири тамдиди ҳукумат хуб бархӯрдҳои ҷиддие аз ҷониби амрико сурат нагирифт ва бештари ин бархӯрдҳо дар сатҳи изҳоротҳои расмӣ буд. ва хуб фикрҳо аст ки ин аз як навъ сиёсатҳои дугонаи амрико дар муносибат бо кишварҳо дарак медиҳад. оя мо метавонем ки ба ин чиз розӣ шавем? ба назари ман дар ин ҷо ҳеҷ сиёсати дугонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро наметавонем бубинем. аз ҷониби дигар, мо феълан тамоми талоши мумкинро карда истодаем ки ба кишварҳои минтақа барои рушд ва ниҳодӣ нашудани арзишҳои демократӣ ёрӣ бирасонем. мо албатта ёриҳои худро тавассути барномаҳои мушаххаси иқтисодӣ расонида истодаем. дар мавриди муколамаи мавзӯъҳо савол бошад, мо дар ҳамаи гуфтушунидҳои худ ба таври кушоду равшан назари худро баён мекунем. ман дар назар дорам ки ҳам дар муколамаҳои хусусӣ бо намояндаҳои ҳукумати кишварҳо ва ҳам дар изҳоротҳои ошкори мо ки барои мардум пешниҳод мешаванд. масъалаҳои мавриди назари шумо ҳам дар муколамаи ҳафтаи гузашта дар мези гуфтушунид гузошта шуда буданд. ман фикр мекунам ки пешниҳод намудани имконияти бештар барои озодона изҳор намудани фикру ақида дар оянда ба пурзур шудани суботи Тоҷикистон ёрӣ мерасонад. масалан чанде пештар комиссияи байналмилалии озодиҳои динӣ дар як гузориши худ Тоҷикистонро поймолкунандаи доимӣ ва бузурги озодиҳои динӣ номид ва ба ҳукумати амрико тавсия дод ки ба ҳукумати Тоҷикистон фишор биёрад то қонуни соли 2009 ва дигар қонунҳои марбутро ба таъҳудоти байналмилалӣ мутобиқ кунад. инчунин гуфта буд ки барои сафорати амрико шароит фароҳам кунад то парвандаҳои додгоҳии нафароне ки ба фаъолиятҳои динӣ айбдор шуданд пайгирӣ кунад. хуб ҷавоби ҳукумати амрико ба ин дархост чӣ буд ва оё инро амалӣ кард ва ё мекунад? Well, the State Department too has expressed. ман гуфта метавонам ки департаменти давлатӣ нисбат ба камбудиҳо дар ҷодаи озодиҳои динӣ, фикру ақида ва ё нигарониҳои худро изҳор намуда буд. чанде пеш яке аз мансабдорони баландпояи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, сафир Саперстинг, ба Тоҷикистон ташриф овард. ишон бо намояндагони қишрҳои гуногуни аҳолӣ, аз ҷумла бо намояндагони ҳукумат, бо намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шахсони ҷудогона ки аз нигоҳи пойбандӣ ба арзишҳои динӣ дар зери фишор қарор доштанд ва ё ба табъиз гирифтор шуда буданд дидор кард. албатта мо назароти худро дар ин ҷода изҳор намудем. озодии дин барои кишвари мо як масъалаи ниҳоят муҳим аст ва таври шумо медонед, кишвари мо бар мабнои усули озодии дин пеш меравад.
خانم سفیر، شما در نخستین نشست خبریتان به حیث سفیر در تاجیکستان گفته بودید که خب شما تلاش میکنید که زمینه های انکشاف دموکراتی خب در تاجیکستان با اون ارزش هایی که امریکا دنبال میکند موافقت کنند و برای همین کار میکنید. خب حالا در کشور ما سه عنصر اساسی دموکراتی، یکی این حزب‌های سیاسی نیرومند، دوم جامعه شهروندی خب تاثیرگذار و از جانب دیگر مطبوعات آزاد قوی خب تقریبا وجود ندارند. خب در همین گونه وضعیت امریکا چگونه میتواند برای نهادینه کردن خب او اظهاراتی که خانم سفیر گفت خب تلاش کنه؟ Well, we have to recognize, I think, that this country faces very difficult. ما البته امروز خیلی خوب درک میکنیم که تاجیکستان با چند مشکلی نهایت جدی روبرو است. به ویژه مشکلاتی که خاصیت فرامیلی دارند، یعنی اکستریمیسم و تروریسم، قاچاق مواد مخدر. اینها مسائلی هستند که برای هر یک کشور مقابله با آنها آسان نیست. از جانب دیگر ما باور بر آن داریم که ارزش‌های دموکراتی برای هر یک ما خیلی مهمند. پیگیری نمودن ارزش‌های دموکراتی بر علیه جامعه نه، بلکه برای ثبات جامعه یاری گسترده می‌رساند. ما در این سمت در تمام جبهه‌ها فعالانه کار می‌کنیم. این خواه دستگیری رسانه‌ها باشد، خواه دستگیری از زنانی که در سیاست فعالانه اشتراک می‌کنند و خواه مسائل دیگر، ما تلاش خود را کرده ایستاده‌ایم. این را برای آن می‌کنیم که تاجیکستان با قسم باقی‌مانده جهان همیشه یکجا باشد. این فعالیت خود را ما توسط لایحه‌های گوناگون عملی کردن داریم که یکی از آنها گوشه‌های امریکا میباشد که در اینجا جوانان امکان آموختن زبان انگلیسی را دارند. ما همیشه برای پیگیری اولویت مذکور تمام کوشش‌ها را به خرج می‌دهیم. تشکر. خب یکی از موافقه‌های حاصل شده در همین مکالمه 35 و علاوه یک این شرکت ورزیدن در ذخیره‌های انرژتیکی برقرار شونده بود. خب خانم سفیر هم باید بدانند که چند سال است که تاجیکستان و قرقیزستان میخواهند با استفاده از ذخیره‌های انرژتیکی خود خب نیروگاه‌های برقیابی بزرگی را به مثل راغون و قنبراته بسازند. اما ازبکستان به عنوان یک کشوری خب پایاناب به این طرحها مخالفت دارد و از جمله تاجیکستان که در این اواخر برای بازسازی راغون تلاش بیشتر کرد، باز هم خب سروزیر ازبکستان به همتای تاجیکش نامه زد که تاجیکستان از بنیاد این طرح دست کشد و ما شاهد هستیم که بارها ازبکستان این مسئله را به سطح سازمان ملل هم کشیده است. خب چون این توافق حاصل شد، امریکا در این لایحه ها وابسته با هدف های ژئوپلیتیکیش خب شرکت میکند یا با کدام مقصدهای دیگر؟ I think water is just such an important topic in today's world. از نگاه من آب برای جهانی امروزه مسئله خیلی مهم می باشد. چند پیش تاجیکستان یک کنفرانس خیلی محتشمی را در زمینه مسائل مربوط به آب میزبانی نمود. رهبر من جناب کیری هم مسئله های مربوط به آب را همه‌جانبه دستگیری می کند. چند پیشتر زیر رهبری کیری یک کنفرانس بزرگ در مسائل اقیانوس ها برگزار کرده شد. برای همین در مسئله استفاده از ذخیره های آب ما باید همه وقت احتیاطکار باشیم. امروز تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه ذخیره‌های بزرگی آب دارند و البته آنها حقوق قانونی دارند که این ذخیره‌ها را موافق صلاح‌دیدی خود استفاده برند. شما حتما می‌دانید که کشورتان ذخیره‌های غنی آب دارد. شاید از نقطه نظری بعضی مسائل‌ها بهتر می‌شد سربندهای پست‌تر ساخته شود. از سوی دیگر در استفاده ذخیره‌های مذکور ما باید همه وقت منفعت‌های منطقه را به نظر گیریم، یعنی هم منفعت‌های کشورهای بالا آب و هم پایان آب را. این مسئله خیلی مسئله حساس می باشد که در برابر آن ما باید احتیاطکار باشیم. تشکر. با عنوان سوال آخرین، شما خانم سفیر در نشست خبری نخستینتان گفته بودید که امریکا تا حال برای تاجیکستان در حجم بیشتر از $1 میلیارد خب مبلغ گذاری کرده است. یا فکر میکنید که همین مصرفات مؤثر بود و به عنوان
سفیر یک کشور دوست در تاجیکستان چی فکر میکنید؟ تاجیکستان چی امکانیت های بزرگی دارد برای پیشرفت و اگر لازم میدانید چی توصیه دارید برای مردم ما و حکومت ما؟ As I get to know your beautiful country, as I travel around and meet албатта имрӯзҳо ман кишвари шуморо меомӯзам ва ба қисматҳои гуногуни он сафар кардам ва шоҳид шудам ки дастовардҳои мо дар гӯшаҳои гуногуни кишвари шумо ниҳоят бузурганд. ман аз инҳо дар ҳайратам. аз як сӯ мо ба ҷавонони тоҷикистон имконият медиҳем ки дар барномаҳои гуногун иштирок карда ва ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бираванд ва ҳамчунин дар деҳот аз имконоти пешниҳодкардаи мо бархурдор шуда забони инглисиро биомӯзанд. ин имкон аз тариқи барномаи пешвоёни оянда пешниҳод мешавад. ман мушоҳида мекунам ки модарон дар масоили нигоҳбини кӯдакони худ ба дастовардҳои қобили мулоҳизае ноил шуданд. ин имкон ҳам тавассути барномаи беҳтар намудани ғизо пешниҳод шуда буд. ман аз таҷрибаи ғании кормандони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва амният дар ҳайратам. барои онҳо на танҳо тавассути таҷҳизот, балки тавассути омӯзишҳо имконияти хубе фароҳам овардем ки ҳуқуқи инсон яке аз қисматҳои асосии омӯзишҳои мазкур бошад. тавре шумо мебинед ёрмандиҳои Амрико ба Тоҷикистон дар бахшҳои гуногун фоидаовар шуда истодааст. дастоварди ин ду кишвар имрӯз бузурганд, вале бо ин ман гуфта наметавонам ки мо тамоми корҳоро ба анҷом расонидаем. мо бояд корҳои дигареро ҳам ба анҷом бирасонем ки фикр мекунам дар ояндаи наздик ҳамкории хубтару қавитаре хоҳем дошт. яке аз бахшҳое ки барои мо мавриди таваҷҷӯҳ аст ин рушди гардишгарӣ ё туризм мебошад. мо ният дорем ки дар фурсатҳои наздик як коршиносеро дар масоили гардишгарӣ аз Амрико даъват кунем ки вазъро омӯхта тавсияҳои мушаххасро барои рушди ин соҳа пешниҳод кунад. дигар ин ки мувофиқае ки бар сари 5 лоиҳа дар 35-1 ҳосил шуд таконе барои рушди иқтисодӣ ва пешниҳоди имконоти нав барои кишварҳои минтақа мебошанд. мо ба рушди Осиёи марказӣ нигоҳи нек дорем. امیدوار هستم که صحبتی ما که یک مقدار مفصل شد برای خانم سفیر خسته کننده نبوده باشد و برای فعالیت‌های منبعدشان در راه مناسبت‌های بسیار خوب با جمهوری تاجیکستان برای می‌خواهم. تشکر. زنده باشید.